Zahvaljujem se prijatelju Dragome, gospodinu Šefiću, na ovako lijepom uvodu, naravno i našoj novinarki gospođi Maji Nikolić, da me eto na svoj način nagovorila ovdje da se s vama dijelim. Iako ja volim priču i o prošlosti, i o sadašnjosti, i o budućnosti, i sam u tom nekakvom duhu, tako sam nekako započeo svoj život, tako će ga razvojiti do kraja. Vremena su teška u svim prostorima ovoga svijeta i oduvijek su bila. I kad čovjek razmišlja, imam puno godina, imam pravo se pozivati na iskustvo još je svega mjesec dana do pune 80-ke, koja je 80. I hvala Gospodinu da me drži ovako još da mogu hodati, kretati i ovdje stvarno razgovarati. Da, teško je vrijeme bilo, sjećamo njega, ali ja kako od svog djetinjstva pamtim zlata vremena i sve te događaje, a rodio sam se netom iza vrlo teškog, najtežeg rata, što se Europa doživjela do svjetskog rata, čudesnog potamljenja ljudskoga uma u tom vremenu, a onda vidio sam posljedice, doživio sam ih na radni način, življavao. Radovao se da će to biti privremeno, ono što je bilo loše, o tome se pričalo, razgovaralo, tugovalo se, bilo se siromašno, bilo je tako vrlo teško i o tome je pisano mnogo, ali ja koliko znam, nije se napisano. A onda s tim čovjek raste, školuje se, susreće se sa novom realnošću i tog razloga koje sam se ja zatekao procesa baš iza prvog teškog rata, a onda sve to zajedno s tom državom rasto i s njom dijelio dobra i zla, a naročito bilo je mnogo dobroga, ali nažalost nešto je bilo loše. To loše jednostavno nije uspjelo, a koliko se je nastojalo, nije se uspjelo nekako otresti od zla koji je u sebi bio i uzrokom tako teških stradanja na ovim prostorima i tog pokolja koji se dogodio među braćom našim južnim Slavenima, a i tako zove, Srbima, braćom, Hrvatima, Bošnjacima, Muslimanima, katolicima, pravoslavcima, ateistima ili agnosticima, bolje već to. Dakle, mnogo je toga bilo, o tome se govorilo, ali nažalost, kao da je bilo zakopano i čekalo je novo vrijeme. Novu utakmicu i zaigrala se ta utakmica 90. godina, svi se dobro sjećamo. I sam sam u njoj na svoj način igrao. Neke stvari koje sam smatram pozitivnim, treba afirmirati. Na primjer, uspjeli smo od 90. godine obnoviti rad Hrvatskog kulturnog društva Napredak. I drugi su narodi obnovili, pravoslavni, odnosno Srbi su obnovili svoj prosvjetu, Bošnjaci, da već muslimani, slovom, svoj preporodni zakon, kao pozitivno. Ali mnogi su u tim obnavljanjima vidjeli neku malu opasnost. Iako tu nije bila opasnost. Nego je bila opasnost u drugom, onom političkom, onom što je određuje ljudski život. Filozof rekao, Aristotel čini se, da je čovjek zoon politikon. Po prirodi svojoj je i životinja i političko biće. Što znači da
ima svoje životinske karakteristike, ali ima racio, pa treba to sve analizirati i treba to nekako ispraviti i sačuvati sebe u svom biološkom rastu i borbi za opstanak, kao se to bića. Čovjek ima dodatak razum, taj razum koristi od onda do sada i dođe, uglavnom je, kako znamo i kroz povijest, uglavnom u datim trenucima do čudesne erupcije prevlada čisti instinkt sebičnosti, odbrane, što bi rekao neki drugi piloti da to ne govorili, da je čovjek već se po sebi početku zaudi, ja to ne mislim tako, ali pojavi se to teško zlo i mi se u ratu i u poradu. Sad u tom vremenu, ka unutrašnjem, ja mislim da u prošlom ratu mi smo imali još jednu lekciju, još jednu utakmicu. Nadam se da vas neću razočarati za moje mišljenje, da je još završeno nismo. Kako god, igrači su promijenili dresove, ali ili način igre, ali opet slutim na neko opet teško zlo. Ovisit će mnogo toga o toj geostrateškoj i globalnoj situaciji koja je danas u svijetu. Kako se ona radi? Mislim da o njoj puno ovisimo i zbog toga bi sve vas pozvao na jedan ponovno razmišljanje, u tom smislu ne da budemo u strahu, nego kako, na koji način, ako se ih dogode takva zla među nama, da budu što manje zla, da jednostavno da bude što manje zla, kako bismo iz toga onda konačno možda, ako je to ikad moguće, došli do nekog rješenja. To je moja patnja, to je moja razmišljanja, na koji način to postići, može se postići. Probao sam na razne načine pišati ljudima i tako, ali evo, o tome možemo i kasnije. Međutim, nije vam kao tako lako. Mi vjerujemo u svojoj religijskoj zajednici zato što ste pozivali na taj mir, dijalog, suživot i vi ste imali sigurno protivnike. Imate ih dan danas, ljudi poput vas, bosanski franjevci su, čini mi se, uvijek na udaru. Vrlo često ih i nazivaju nekim pogrdnim imenima. Vas su čak nazivali fratrizanom, našeg Franinića nazivaju bosanskim dajdžom i tako. I da ne govorim još niz drugih primjera. Da, Partizan, to mi je zadnja, neki Partizan, ne znam šta je, Partizan, to mi je zadnja i to je izmislio čovjek koji je jedan od naših prvaka. Takozvani hrvatski prvaka. Druga stvar, dajdža i crveni komunjara ili crveni bratar ili ne znam ja, posebno bijem mjesta i u raznim portalima i tako, čim sam nešto progovorio. Neki sam dan rekao da samo sam, neko je tako nazvao na Facebooku ili sve tamo, prisutno imamo oko 4000 nekakvih pratitelja i prijatelja, sve sam privao prijateljstvo, pa kad me koji uvrijedi onda ako ne smijem da mi ništa ne stoji, ali, ili pokušao uvrijediti, razumijem ljude, ali da, u jednom sam trenutku rekao da u sve svoje mane koje ima Armija BiH, sve svoje neke pogreške svom bratovanju, tako, ipak je najdostojanstvenija u obrani Bosne i Hercegovine. U tom duhu smatram da je to prava obrambena vojska, ove druge, one su nacionalne, narodne garde i tako, nisam siguran da su, što bi rekao Ivo Andrić, tamo jedan pravdaka Julija Pašilić, razgovara u Travničkoj kronici, razgovara sa francuskim konzulom, pa njemu francuski konzul kaže: vaš je problem što vi imate, što ste podijeljeni unutar sebe, tako mjesto da se okrenete jedni prema drugima, jedni gledate prema Istanbulu i Mekki, drugi gledate prema Rimu, treći gledate prema
Austriji, četvrti prema Rusiji i teško je u takvom jednom ambijentu naći nekakav normalniji život. Jer je vidio da postoje određene napetosti. Kada njega uvjeravam da nije tako, ali on kao čovjek koji dolazi iz Evrope pokuša naći neki novo rješenje, a u stvari misli na stvaranje jedne države koja je kasnije pokušalo se nešto vratiti do to vrijeme od toga. I u tom smislu ja mislim ovako, da ne smeta nama ni katoličanstvo, ni hrvatstvo, ni srpstvo, ni bošnjaštvo, ni islam, ni oni, ali da se mi ne možemo sjeti za stol i napraviti dobro poduzeće koje se zove država, da je država poduzeće, dobro poduzeće koje će djelovati i biti od koristi svima. Nije država ništa drugo nego dobro poduzeće sa određenim pravnim konotacijama. I u tom pogledu ja sam onda Dajić. Dakle, Bosna, središte jesam Bošnjak, jesam Hrvat, lako biti Srbin, što bi rekao Sveti Pavao, sa Srbima Srbin, sa Bošnjacom Bošnjak, sa Hrvat, ali to nije ilgodstvo, nego iskreno. Do kraja živim tu i to su moji ljudi. Migranti, izbjeglice isto baš vidjeli smo da vrlo često nismo pokazivali prema njima ni tu stranu dobrodošlice. Kako evo da ponudimo taj optimizam svakom čovjeku, jer ova zemlja je mala, evo možemo je doživjeti i kao poduzeće, ali stvarno mislim da može zaista biti lijep, ugodan i topal dom za svakog čovjeka. Nije poduzeće, ne samo, ja sam govorio o to, ipak jedna organizacija i treba organizirati ovako, ali se može, ako su dobre namjere, i to u korist vlastitoga naroda, svakog naroda i svake vjerske zajednice, i u korist građana. Jer ne može biti meni dobro, ni, ne znam, da se nalazim u Njemačkoj, ako cijela Evropa ne diše jednim koliko toliko ujednačenim u tom pa i ekonomskom smislu. Prema tome, kako je ovako malo prostori, tamo trebaju pametni ljudi i u tom smislu ja govorim o dobrom jakom grupi ljudi koji to mogu i znaju i tako. Nažalost, često tu negdje se promaša jer taj stranački svijet je najbolje moguće u modernom društvu, ali mislim da nije sazreo do kraja, jer ne biraju se najbolji, nego najpodobniji. Pa možda oni negdje uče razvoju. Onda neki se razmamašu, imaju te takozvane Kataline, Svetog Rimskog rata, ambijenca, jer su stara vremena uvijek postoji neki ljudi koji ušaju ići nekako uzvodno, uz vjetar i tako, i onda uništavaju sve oko sebe i moramo biti s njima strpljivi, ali stvarno ih moramo upitati o uskre, tamo ima butere, dokle ćete nas plaćati, dokle ćete to raditi, što radite, evo 30 godina. Ali u sve to, divan je naš narod, ja uvijek govorim, ajde da vidimo te pojedinačne neke djeto koji usjed druge vjere i nacije, odšlo pa se osvetio, znamo mi za neke koji su nam napravili i zla. Da mnogi kažu šetaju, se uviđaju, ali nisu uzeli pravdu sve ruke, traže pravdu da neko to nešto poduzme u tom pogledu, iako možda nije ni to najvažnija varijanta da ostanemo mi to što jesmo, a mi smo ipak svoji. God mi različiti bili i kad se nađem u Švedskoj, bio sam gore, naš poznat, onda samo nas prepoznaju za Bosanice i u Zagrebu Bosanici, da su svoji Bosanci borili. Vidim koliko ima nevoljova za gradonačelnik Bosanac, gore. Mislim da mu i to smeta što je Bosanac. Jednostavno,
I ne znam da ne govorimo o ideologijama koji se koriste da se ostane na vlasti. E sad, druga stvar, šta sam htio reći još, dakle ima izlaza iz ove situacije i kažem, možda više ovisi o globalnoj atmosferi koju nadam se da ćemo ipak, da će jako vjerni, za Bog ipak pospjeti takve jedne kušnje, barem za naših života. Za sam kraj vas još također želim pitati za vašu poruku, prije svega da je uputite mladim ljudima, nekako im sve češće posljednjih godina gledamo leđa. Kada pogledamo ta 1995. godina, generacije koje su tada rođene ove godine pune 30 godina, zapravo i nisu doživjele rat, a nose teret tih vremena. Kako ih zapravo pozvati da ovu zemlju učine stvarno zajedničkim domom? Vi ste nekako uvijek, dok ste bili u Tuzli, vjerovali u mlade ljude. Mislim da mi živimo u posljedicama rata. Nažalost, još ih nismo. Jednostavno, prisutne su jer nismo neke stvari jedno riješili. Nismo stvorili funkcionalne države. I te mlade ljude onda to zbunjuju. Nismo stvorili jedno funkcionalno školstvo. I tu je zapil primično. Pa onda mnogo toga ima što treba obnoviti, što treba stvoriti i tako. Ja sam se trudio da kad smo pokušali stvoriti u novu školu, katolički sportski centar, katolički gimnaziju i tako, tada smo imali ideju da stvorimo jednu školu koja će biti uzor svima i da uvijek bude negdje baš potaknutaju i duhovnim vrijednostima ljudi koji tu rade i koji tu djeluju od nastavničkih službenika, nastavnika, profesora. Mislim da je dosta napravljeno, ali moram priznati, nisam baš skroz do kraja zadovoljan. Ne znam se, trebalo bi još više. Jednostavno ne smijem se kazati može više. I mislim da se. Zato bi preporučio svim našim nastavnicima, profesorima, učenicima i tako, treba nam znanja, treba škole, treba učiti. U vjerskom pogledu mislim da se premalo poznaje sve naše zajedničko. Ja imam jedno zanimljivo iskustvo, opet spomenuti, Facebook. 4000 je tamo ljudi koji me prate i kad objavljam, a često objavljam neke duhovne stvari sa zadnje vrijeme, evanđelje, svake nedjelje, pa tumačenje i tako, pa mi je zanimljivo da vidim ko tamo to podržava. Mnogima ne lajkujem, kad otvorim vidim, prođe tako, nešto se sviđa, nešto se ne sviđa, ali ipak mi je zanimljivo imena da vidim, koja. Kad je u pitanju ta tema, onda nažalost dobivam dojam da ovdje od jednog broja mojih prijatelja, javno se kao prijatelji, troje se, koji nisu katolici, troje se javi da im se to sviđa, niko se ne javi da mu se ne sviđa, to sluše, ali to je komentar najkraći, ali mi je karakteristično. Ali kad progovorim nešto o politici, onda odjedanput se pojavi, ne znam, x i tako. Naravno kada pokušam iskreno reći da trebamo državu dignuti, da je moramo uzdići tako, onda slave sve. Sad, zanimljivo mi ipak, ja mislim da postoji tu jedan strah. Jako bi bilo dobro da studiramo baš jedni drugi. Onda vi koji kršćani dobro prostudiramo Kuran i te običaje sve od toga, jer i to presuda ustrojstvo sve te zajednice koje znam živi, a također i druga zajednica i treća da uđu u suštinu
i da nađemo, i da o tome tamo, ako nađemo neke protivljenja ili neslaganja, da o tome onda razgovaramo. Iskreno i otvoreno. I da na taj način se podižemo jedni i drugi. Naravno, svako ne čuva svoj duhovni identitet, i ne treba ga ni mijenjati, nije to tim problem, ali mi imamo dosta mješovitih brakova, tako da mješovitih brakova i tako dalje, mješovitom smislu religijskom, i sad trebamo i njima omogućiti da i oni dostojanstveno žive svoju duhovnu baštinu i ne samo formalno, nego na svaki način. S druge strane, vidim da se ljudi ipak boje zaći u prostor, da pročitaju, da se volio bih vidjeti tamo deset nekakvih intelektualaca koji kaže priča o milosrdnom Samaritancu koju je ispričao tamo Isus Isa Begabe, koji je naš zajednički prorok, najmanju ruku prorok, i to veliki prorok, koji će doći za kraj svijeta, svi kažemo u Koranu, onda da kažemo, stvarno je ovo dobro odnos prema onome ko je moj bližnji za pitanje. Volio bih da tamo bude priče, da vidim da se moji prijatelji koji većina je muslimana, Srba je vrlo malo, oni se ne javljaju. Javlja mi se jedan političar više ovdje i uvijek se svađamo. Ja, kad je pitanje politički, vrlo je bio visoko nivou i da s njim se posebno svađamo se na jedan kulturan način, ali vidim da ne može se obratiti, ja bih ušao obratiti, on nema obratiti. Ja i obratiti, i on može mene obratiti. Tako da, i vidio sam da s političara kad pušam i obratiti, od mene ne mogu i obratiti, ali i od mene ne mogu obratiti. I valjda je, ja nisam pa čest, mislim, Bože moj, da li stvarno ti ljudi tako misli? Jer je to tako duboko prožet, taj interes nesretni od koga ljudi žive i tome se priklone i onda pokaže mnoge vrijednosti koje nam kao ljudima. Evo, u tom smislu bih preporučio i mladima, i starijima, i svima. Pokucajmo na vrata jednim drugima i čitajmo, proučavajmo, nemojmo se bojati istine.